Šukarki ráti pašonácia kerena vypena. A dadime našone na čaje romani čipsavá ketumende vakeravno šone na teo informácii Andrej Nemciko, Ukrajiniko, Rusiniko, te Chorvátiko čip. Maškarte mutné dumy leternengere avkepes vyčinelo projektos katarov Geteskero inštitútos, te avre Nemcike organizáciengero. Kamelte do chudelkajo sikavne te siklon te vakere liek avreha, te kaj ten feder Andrej Nemciko čip. O sikavné kataro východovské Slováčiko sle pro siklibnaskero Mári Benko gymnázios pro šrobariskero drom Kašate. Dnes sa tu koná východoslovenské finále debaty v nemeckom jazyku. Ja dúfam, že strávite príjemný deň. Heute ist das Schulverbund-Finale. Das heißt, alle Schulen in der Ostslowakei kommen heute mit jeweils 2 Schülern zu diesem Finale. Wir werden insgesamt 4 Debatten haben. Es gibt 2 Themen. Im ersten Thema geht es um die Verkürzung der Schulferien in der Slowakei, damit anderen Ferien länger sein können. Und das zweite Thema ist die Frage, ob es Musik als verbindliches Schulfach geben soll. Die Debatten helfen den Jugendlichen, ihre Sprachfähigkeit zu entwickeln. Die besonderen Methoden des strukturierten Sprechens sind sehr gut geeignet, auch nicht nur jetzt beim Wettbewerb, sondern auch im Sprachdiplom, in der mündlichen Prüfung erfolgreich zu sein. Ich denke, dass diese Debatte mir in der Zukunft hilft. Ich werde vielleicht das nächste Jahr auch in Deutschland studieren und dabei verbessert sich meine Sprache und ich kann besser mit anderen debattieren und diskutieren, also an der Schule. Du hast gesagt, wie so V Slovacko-ukrajinskom centri kultúry u Priaševi za čas jeho istnovania na 3 roky bolo zrealizovano ponad 100 rізних akcií rізного charakteru. Це і невеликі концерти, були бесіди з письменниками українськими і словацькими, презентації нововиданих книг, але більшість з тих акцій це були виставки українських і словацьких художників. Тепер ми хочемо розширити діапазон нашої діяльності тим, що реалізуємо новий проєкт, як надбудову культурного центру, це буде Словацько-Український інформаційний центр. Проєкт вже реалізується, в рамках нього проведемо зовнішню реконструкцію будинку і вибудуємо такий інформаційний центр, який буде служити для зосереджування і передавання інформації про словацькі і українські контакти в різних галузях. Tajsa eláko beluske slatiny evernisáža palo čitre sa vekerde o čitrišagos kremanuša kanalensas o maškartemutno čitrisagoskero sympózios. Ke bulháriko bazutni sikadi, teko gymnázios Christa botevoske požomate, pundravena vtorkone odikiben bipandlipen, te o náciakero džaniben sa vohino biodá kajpenge leperaz jekšel, te ochtovardeš berša ako restar, kana ulila o bulháriko revolucionáris o Vasilevski. Kana hin odive sa Ukrajinekere Kašate pundravena vtorkoneko kulturparkos odikiben eluma andro Ukrajinike te Slováčike kolora. Andre kala dive sa enate buter kultúra kere búťa Džiko Agor lečone apríl. Ko periešiskero krajsko múzeos andro rakociskero palácos šaj dodikena o ikony save hine katoro kerutno skidlipen le miron mihaličiskero te žiliňakero jekitáni ben ikony. Ikony pochádzajú z obdobia 16. až začiatku 20. storočia a sú ruskej, bulharskej, gréckej i rumunskej proveniencie. Tu nás sú zaujímavé ikony. Je to zbierka 6 ikon z ikonostasu. Sú to z Ruska ikony zo 17. storočia, ale ikonopis prezrádza, ako keby boli veľmi staré, ako keby boli ešte staršie, možno 15. storočie, možno ešte trošku skôr. Je to tým, že oni pochádzajú až z Karelie. Tu v týchto priestoroch vystavuje sa môj ikon, alebo ikon, ktorý zberám spolu s mojou manželkou. Áno, asi 10 ikon a 10 iných artefaktov sakrálnych. Zámerom tejto výstavy je návštevníkovi priblížiť neopakovateľnú spiritualitu
cirkvi východného obradu. Výstava v Krajskom múzeu v Prešove trvá do 7. mája a všetkých divákov na ňu srdečne pozývam. Che požoma kedy galéria satelit penge stredatar, šajdikena výstava palo polčíky grafická symboli. Sika velpašeder o polčiko hasna libnas kedy grafika ten negneveder projekty. Kana amenge kamen tedal teđanel, pal tomare búťa sa ve richtinen, vaj tepenel amenge palodáso džanen, o kontakto správmende hino. E-mailos nsk@rtvs.sk, vaj kašakero telefonos 0 panč panč eftaduj 33 0. Ko ungriko gau beženje, čo vekeci kilometri avri palo Slováčiko, dživel zoráli Chorvátiko komunita. A de avile o ochotníka kataro čunovot, jarov cendar, le neve dikля rybnaha. Sar avres, sar tena Andre Chorvátiko čip. Paliki rastumenge važo dikiben, žaha pentelo jekkurko, ke štarto orata penda minuti, pal diloskero predvojka. Ima pravo, na to ima pravo. Ovo ljeto smo si izabrali jedan jako težak kusić koga je prevodio iz nimškog originala gospodin Geošić iz Klimpuha i pa nam je dao izvolenje da smimo njega tekst ovdje mi si iskoristiti, da znamo ovo igrat, a igramo kusić Hura dičagje. To znači da to je tako kusić, ja se neka velim, muži od svojega žitka su takovi da rado se zatajaju. A onda ako daleko dojedu, pa onda muži da zatajaju i to čak ne bi prohali zatajati kad to se nije za nje gre, ali gre za koga drugoga. Ali ljubezan momak, deme i ti imaš vrlo rado. Kazališna družina postoji už 5. sezónu i svako ljeto nudi svojim gledateljima novu premijeru. Ja mislim, ni to bilo sve nek lahko i se dojdem domom iz dijela, sam bio ceo dan raditi i onda idemo na probu. Ni to lahko, ali ja mislim da stoji to zato, je to jako interesant i šalno za mene. Teško je to da se čovjek v tom kratkom časi se more friško prezliť. To je malo problem. Ali drugo je zopet, je to, bi sam rekao, već šala, je to vjeselo. Kroz to se mi na tom vidi da sam ljudi dostao jako dobru, su se dobro smijali si. Igra je imala jako veliki uspjeh, to znači svi ljudi su se veselili, cijelo je bilo jako veselo, došlo je puno ljudi, tako smo bili jako zadovoljni i vidilo se to ljudi.